Nyabeta, 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 Muya, Nyabeta, Moitongo, Nyabeta, Sawa. Nje kwanda ngiri. Tuko cha sobo pole no timoka mbozi na kibukiete. Okay. Ndabi angekere kwanda ngiri kwangu wangu mbate binte binge mbanda okarabete. Sanya? Ntumbre na kurangire kire very important. Akimugaka. Buya ni cheating on you. Buya ni mama yete via. Tulo chino mwana mumromi. Ani tukorara ni. Buya ni anakucheat. Ani mchango wate. Nani no choro. Tiago se kamugaka igoro mumrana ro sitenka. Bangenere rikorigina. Ndiye kabu. Osirende bakabera bakunya batebane buna banchaine. Kandi butukikira tukurara nere simya yengo chini na bwata. Chie SMS chiroro mugaka odigere riko utashanga. You attempted to call me. Nyabeta simya yengo kire. Hello. Nyabeta. Nayo ukwana. Yana atemire kugwakira simi yao njanya kwa wake igoire. Ngayiyore. Ntebya na bongoja. Sai na bongoja. Hakina atemire kugwakira simi amatuka mange ngwanya konyora kuigore. Bakabona nabo yani sinye entongo karakonya. Sawa. Sai ya ngoja. Chitai kai ibele chioka. Sai. Karati. Boyan. Koyoyomo. Rianchiti. Nyere takobegeti nkoreni. Abalinde onye ke kalenga boyan abagon korera iga after all this time nche sibogete kuru enkoro yana mwete enkoro. Karati yangu. Sawa. Wana narengerera kingiaho okorera iyi. Imete no mwanchiti. Kinabura ncho muntu na muntu utawanchiti. Nindi actually na changotera. Kwana gote nene tari kwana go. Mogaka yani kira litwala ko. Este ndoche obongo bwane egwachi kwa buturbani. Anyway ense. Ya irangora. Tiga wancho muntu utawanchiti. Mogaka nabuna gotebeti.
I have feelings for you. Ningwa nchiti mugaka. Nani ndo chani ise kongi chance iga. Ninche nawo konyo obugimo. Tigana nechi nkora chitawa nchiti mugaka. Oya ni aro pita wanchiti. Igona nange no musacha nyumba. I'm telling you from my heart. Nchiti mugaka. Oya ni aro pita wanchiti. Igona nange no musacha nyumba. I'm telling you from my heart. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So